Zdravo! Evo nešto zanimljivo. Kako se vrijednost gradi kada niko ne gleda? Prava vrijednost se rijetko gradi pred publikom. Ona ne nastaje u trenucima euforije, rasta i opšteg interesovanja, nego u periodima tišine. U vremenima kada nema pažnje, kada nema potvrde i kada nema osjećaja da se nešto važno dešava. Upravo tada se najjasnije vidi razlika između onoga što ima unutrašnji smisao i onoga što je postojalo samo dok je bilo gledano. Kada niko ne gleda, nestaje pritisak da se pokaže napredak. Nestaje potreba za objašnjavanjem, opravdavanjem i uvjeravanjem drugih. Ostaje samo odnos između sistema i vremena. Ako u tom odnosu nema strukture, slabosti brzo isplivaju. Ako struktura postoji, sistem može da miruje bez raspadanja. Tišina tada ne razotkriva prazninu, nego stabilnost. Vrijednost se ne gradi kroz stalnu reakciju, nego kroz dosljednost, kroz male, često nevidljive korake koji nemaju publiku. To je proces koji nema nagradu u trenutku. Nema aplauza, nema osjećaja da si u centru dešavanja. Upravo zbog toga većina ljudi taj dio puta preskoči ili napusti. Ne zato što nema smisla, nego zato što nema stimulansa. Periodi bez pažnje su test otpornosti. Testiraju koliko. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.